Alaya kanong plano ing Malacanang nga i-turn over yaking International Criminal Court o ICC dating Presidente Rodrigo Duterte oras na magluwal lang warrant of arrest laban kaya dikil kareng drug-related killing sa milyari lalam ning kayang administrasyon. Ini, ingpisyag ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kayang Presidential Forum Amerapat kasabi na ning 50th anniversary na ning Foreign Correspondents Association of the Philippines anyang Lunes, April 15. Don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Agpangkang Marcos Jr., alayang jurisdiction ng ICC keti Pilipinas at alayang lalabagan na international law ing bangsa, keng nakanuh pa magkilala keng investigasyon na ning International Tribunal. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law. Dapat para keng dating Justice Secretary at Senador ay Leila de Lima, bistaman at inyang working judicial systeming bangsa, naman kano'y nikikimot, bang medina lang katalaruan deng biktima na ning war on drugs. Kilala yung kritiko ning drug war ng Duterte de Lima. Antimong dating pamuntok na ning Commission on Human Rights, inimbestigahan nala reng malyayaring extrajudicial killings keng Davao anyang Mayor Yapakarin ing dating presidente. Meron ba talaga nag-iimbestiga kina Duterte ngayon? Iniimbestigahan ba siya ng pulis, ng NBI, ng ombudsman? O may mga kaso ba ngayon sa korte na siya mismo ang being indicted? Wala. Now, our justice system, yes, it's flawed. Talaga namang admitted natin yan na may mga pagkukulang ang mga justice system. And admitted din natin na to a certain extent and sa mga ibang kaso, it is working. Pero pagdating nga dyan sa usapin ng drug war killings under the Duterte regime, we can see it's not working. Agpangpakang de Lima, bistaman meg-withdraw ng Pilipinas keng ICC, malyariya pa mo ring mag-imbestiga ini, kareng milyari, aniyang panaunan ng dating administrasyon. Tsaka Rome Statute. Kaya nga yung period ng investigasyon is from 2011 to 2019. 2011 dahil yun ang year na nag-accede tayo as state party to the ICC. Naging miyembro tayo. Yung 2019, yun naman yung effectivity period ng withdrawal na Duterte na questionableng pag-withdraw. Kaya naman siya nag-withdraw dahil sinisimula na yung investigation against him. So self-serving. Samantala, makasadya naman kano'y de Lima, asumawag king ICC, bang pasik na nga ning kaso kontra kang dating Presidente Duterte. Dahil nga, sinimulan ko yan, and then nung napunta ako sa Senado, ako na naman ang nag-initiate ng Senate inquiry into that extrajudicial killings. Kasi alam nyo naman yun, nakita naman natin na pag-upo, hindi pa nga nakakaupo officially. Si Duterte ay nag-umpisa na on a daily basis yung mga patayan. No, so, ang pakiwari ko, and since na-expose ako sa issues na yan, na-expose ako sa reality na yan ng extrajudicial killings, at may mga records naman ako, makakatulong ako sa ICC as a resource. At sula keng 7,000 na katao ring mete kareng anti-drug operations anyang panahon ng Duterte, base keng datos na ning Philippine National Police. Lapakayabe Kenny, reng biktima da ring vigilante-style killings at yung 28,000 to 30,000 agpang kareng human rights group. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.